Sedela je mirno, dok su njene oči, na izgled nevine, gledale napolje. A u njenom telu dečija duša bila je zarobljena, nesposobna da pobegne. I kako se noć približavala, njeno prisustvo postajalo je sve jače. Dečiji plač odjekivao je prostorijom, a njena jeziva aura ispunjavala je kuću užasom. Otkako je sveta i veka pričale su se priče o predmetima koji su bili prokleti ili posednuti, ali priče o ukletim lutkama uvijek su bile posebno zanimljive. Energija koja se nalazi u njima često se prepisuje duhu preminule osobe ili zlonamernom entitetu koji je preuzeo kontrolu nad lutkom. Mnogi od vas su i čuli priče o lutkama koje su navodno imale zle moći i koje su pratile svoje vlasnike poput sene, donoseći im nesreću i strah. U ovoj priči upoznaćemo mladu devojčicu koja je dobila lutku na poklon i tragediju koja će pratiti njenu porodicu, ljude u selu i izvan njega. Japan, zemlja koja je dugo bila povezana sa misticizmom i duhovnošću. Njegova drevna mitologija i vjerske tradicije dovele su do brojnih legendi i verovanja koji nastavljaju da oblikuju japansku kulturu do danas. Od kultnih hramova i svetilišta koji su prošarani pejzažom do mnogih legendi o Jokaju i drugim nadprirodnim bićima, mistična i duhovna baština Japana je svjedočanstvo njegove bogate i fascinantne istorije. Jedan od aspekata Japana je njegova fascinacija nadprirodnim i paranormalnim. Zemlja je dom brojnih legendi i mitova koji okružuju duhove i druge nadprirodne entitete. Mnoge od ovih priča su duboko ukorenjene u japanskoj kulturi i istoriji i prenose se kroz generacije. Od jureja do nekomata demonskih mačaka koji mogu da kontrolišu mrtve, nadprirodno je oduvek bilo deo bogatog kulturnog nasljeđa Japana, dajući osjećaj misterije, intrige i onako fascinantnoj istoriji zemlje. Na hiljade hramova postoji širom zemlje, ali samo jedan sadrži predmet koji je zabranjen za ljudsko oko. Predmet koji ima jednu tragičnu i strašnu priču o kojoj se piše i do danas. Godina je 1918. i u Hokkaidu u Japanu veče je polako počelo da pada. Ulice su postajale sve tiše, dok su prodavci polako pakovali svoju robu, spremni da krenu kući. U sred ove tišine mogla se vidjeti figura momka kako polako korača, odlučnim pogledom urezanim na licu. To je 17-godišnji momak po imenu Aikichi Suzuki, koji je u potrazi za poklonom. Obećao je svojoj sestri po imenu Okiku da će da joj kupi jednu lutku za rođendan. Hodajući ulicom, pogled mu se konačno zaustavio na maloj tezgi, sklonjenoj u ćošak, gdje je bila izložena usamljena lutka, obučena u tradicionalni japanski kimono. Aikichi je prišao prodavcu gdje se raspitao za lutku i tu su se u nekoliko reči dogovorili oko cene. Sav srećan kupio je lutku i uputio se u selo u kojem su živjeli njegovi roditelji i mlađa sestra. Tipično japansko selo je 1918. godine bilo živo i užurbano mesto, ispunjeno prizorima, zvucima i mirisima svakodnevnog života. Selo se nalazilo u bujnoj zelenoj dolini, okruženo blagim brežuljcima koji su se pružali u daljini. Hodajući selom vidjeli biste redove tradicionalnih drvenih kuća sa slavnatim krovovima i papirnim kliznim vratima. Ulice su bile uske i krivudave, uz njih su tekli potočići, a preko njih su prelazili drveni mostovi. Vazduh je bio ispunjen zvucima ljudi koji su obavljali svakodnevne poslove. U centru sela nalazio se veliki otvoreni prostor koji je služio kao sastajalište meštana. Ovdje biste vidjeli grupe ljudi kako razgovaraju o najnovijim vestima, prave planove za predstojeće festivale ili jednostavno uživaju u društvu jedni drugih.
Tu u selu nalazila se i kuća porodice Suzuki, gdje je jedna trogodišnja devojčica po imenu Okiku nestrpljivo čekala brata da dođe i da joj donese lutku na poklon. Okiku je bila veoma radoznalo i energično dete, sa blistavim osmehom i prelepim plavim očima, koje kao da su održavale lepotu svijeta oko nje. Porodica Suzuki bila je veoma poštovana, bili su voljeni zbog svoje dobrote i velikodušnosti. Često su organizovali zabave za svoje komšije i prijatelje, pa tako i ovaj put organizovali su rođendansku proslavu za Okiku, gdje je od svih poklona najviše se obradovala poklonu od njenog brata Aikichija, koji je ispunio svoje obećanje i kupio je lutku. Kada je uzela lutku, zagrlila je čvrsto i od tog trena njih dve postale su nerazvojne. Gde god bi Okiku bila, njena lutka bila je tu pored nje. Kupala bi je, češljala, presvlačila, ponašala se prema njoj kao da joj je bila rođena sestra. Sve su delile zajedno, i hranu i krevet. Radost koju je lutka donijela u srce ove male devojčice bila je neopisiva. Svi su s ljubavlju gledali dok se Okiku igrala sa lutkom i ne sluteći koliko malo vremena je zapravo ostalo. Jednog letnjeg dana, kada se igrala sa svojom lutkom ispred kuće, Okiku je počela da svrbi desna ruka. Vidjela je da je nešto ujelo, ali nije znala šta. Otišla je do svoje mame koja se nalazila u kući i spremala večeru. Veoma brzo shvatili su da je Okiku ujeo komarac, ali nisu to uzimali za ozbiljno, sve dok se nije razbolela od ovog ujeda. Malo kasnije ustanovili su da je komarac preneo malariju i nedugo posle toga Okiku je preminula držeći u naručju svoju omiljenu igračku, lutku koju je dobila na poklon od svog brata Aikichija. Ogroman bol i tuga nastala je u porodici Suzuki. Cijelo selo plakalo je za ovom devojčicom koja će ostati u njihovom sećanju zauvek. Okiku je imala samo 3 godine. Znajući koliko je volela lutku, htjeli su da je pokopaju zajedno sa njihovom ćerkom, ali iz religioznih razloga to nije bilo dozvoljeno. Ne želeći da bace lutku, ostavili su je kao uspomenu na njihovu ćerku, koja je ovaj svijet napustila prerano. Lutku su stavili u porodični oltar, gdje su počeli da joj se moli. I upravo nakon toga, veoma čudne stvari počele su da se dešavaju. Jedne olujne večeri njen brat Aikichi prolazio je pored porodičnog oltara kada je primijetio nešto čudno. Zastao je na momenat i pogledao u pravcu oltara na kojem je sedala lutka njegove sestre i tada mu se podigla svaka dlačica na telu. Lutka njegove sestre gledala je direktno u njega. Laganim korakom približavao se oltaru i kada je došao do nje, shvatio je da lutka izgleda drugačije. Lutka je umjesto kratke kose sada imala dugu, a umjesto crne imala je smeđu kosu. Uplašen, Aikichi je otrčao roditeljima da im kaže šta se dogodilo. Kada su došli i vidjeli da je lutki zaista porasla kosa, u neznanju skratili su joj kosu i ne sluteći kakvo zlo drže u svojoj kući. U danima koji slede, porodica Suzuki je često imala noćne more. Što je bilo jezivo i strašno je to da su svi članovi porodice u jednom trenutku opisali da su imali isti ili veoma sličan san. U tom snu opisuju kako se bude iz sna, vrišteći i u panici. I kada su ostali članovi došli da ih uteše, shvatili su da nisu sami. U podnožju kreveta u beloj haljini i dugom smeđom kosom koja se vijorila na vetru, iako u sobi nije bilo vetra, stojala je preminula Okiku. Oči su joj bile crvene i natrčene, kao da je satima plakala. Jedan od članova porodice pokušao je da joj priđe i da je uteši, da joj kaže da je voli, i kako su pošli da je uhvate za ruku, ona je nestala. I tada se čuo tihi šapat. Vi ste krivi za moju smrt. Kako su dani prolazili, snovi su postajali sve čudniji.
Lutka kojoj su dali ime Okiku počela je misteriozno da se pojavljuje u gluvo doba noći, pored njihovih kreveta. Svaki put kada bi imali noćnu moru u vezi njihove ćerke, Lutka bi se pojavila tu, pored njih. Njene crne oči, iako beživotne, davale su osjećaj kao da su žive. Imale su tu neku zlonamernu energiju, kao da su bile svesne njihovog straha. Porodica Suzuki okrenula se Veri. Molili su se da njihova ćerka pronađe svoj mir. Ne znajući šta da rade, otišli su kod budističkog sveštenika kako bi im on pomogao da očiste kuću i Lutku od zlih duhova. Ali nakon rituala koji je trebao da očisti kuću, jedan bi pomislio da bi sada sve trebalo biti u redu. Ali njena duša nije spremna da ide. Ona postaje sve očajnija. Ima nedovršen zadatak, samo njoj poznat. Paranormalna aktivnost se mogla osjetiti i u toku dana. Porodica Suzuki izjavila je da su se mogli čuti sitni koraci i šapat deteta. Ali ipak, noći su bile najjezivije. Kada nisu imali noćne more, čuli su plač deteta koji je bio noću sve snažniji, jer tišina u noći samo je pojačavala njegov užas. 2 decenije kasnije nadprirodna sila i dalje je proganjala porodicu Suzuki. Nakon desetine sveštenika koji su posjetili njihovu kuću i izvršili bezbroj rituala, ustanovili su da je duh njihove preminule ćerke preuzeo kontrolu nad Lutkom, koju je ona najviše voljela. Svesni da ne mogu dalje ovako, odlučili su da je vrijeme da napuste ovo mesto. 1938. godine porodica Suzuki preselila se u drugo mesto, ostavljajući iza sebe Lutku zbog koje nikada više neće imati miran san. Verovali su da je Lutka povezana s grobom njihove preminule ćerke i da njen duh zbog toga nikada neće imati mira, tako da su odlučili da Lutku povere na čuvanje monasima jednog hrama u Hokkaidu. Verujući da je Okiku Lutka portal između živog i duhovnog svijeta, monasi su rado prihvatili Lutku na čuvanje i dali joj posebno mjesto na jednoj polici u hramu. Ali samo nekoliko sedmica kasnije, monasi će početi da imaju čudna iskustva, neobjašnjiva, baš kao i porodica Suzuki u prethodnih 20 godina. Jedan od monaha imao je svaku noć isti san. U tom snu Lutka ga je molila kroz suze da je ošiša, jer je njena kosa bila preduga. Znajući da svaki san ima neko značenje, podelio ovo sa ostalim monasima. Zajedno su otišli do Lutke i ošišali je, a pramen njene kose poslali su na testiranje. Mnogi su bili skeptični da li je kosa zaista prava, ali kada su dobili rezultate, uverili su se da je kosa zaista ljudska. Jedna stvar je bila posebno zanimljiva, a to je da monah nije više imao san u kojem ga Lutka moli da je ošiša. Prošlo je neko vrijeme i nakon šišanja činilo se da je sve u redu u hramu u Hokkaidu. Jedne večeri na polju je besnelo nevrijeme, a vetar je zavijao kroz pukotine u zidovima. Svaki udar groma kao da je uzdrmao same temelje hrama, kao da pokušava da ga sruši. Kako je noć odmicala, shvatili su da je oluja samo u uvodu nešto mnogo strašnije, nešto što se nalazi u samom hramu. Okupili su se kako bi meditirali i molili se kao i svake noći, ali znali su, ova noć je bila drugačija. Dok su se molili, pored zvukova vetra i gromova, začulo se nešto mnogo strašnije. Začulo se grebanje na vratima, a uz grebanje začuo se plač. Opisali su ga kao plač malog deteta kojem je trebala pomoć, kao da se nevino uplašilo nevremena. I tada su začuli škripu, a vrata su se polako otvorila. Ne prekidajući molitvu u strahu, monasi nisu smeli da otvore oči i da pogledaju. I tada su začuli sitne korake kao da neko dete boso trči prema njima. I kako su koraci prestali, začuo se snažan udar groma, gdje su monasi od straha legli na zemlju. Nastala je tišina, nevrijeme kao da je neko odneo rukom. Kada su otvorili oči, kraj njih na podu
ležala je lutka Okiku, ali ovaj put nešto čudno je bilo na njoj. Lutka je ležala na podu, dok su joj usta bila otvorena i jasno se vidjelo kako su joj porasli zubi. Ova lutka od plastike kao da se pretvarala u stvorenje od krvi i mesa. Nakon mnogih rituala i pokušaja čišćenja lutke od zlih duhova, monasi shvatili su da ne mogu da kontrolišu ovu nadprirodnu silu i da bi prihvatanje i razumevanje mogao biti jedini način da se pronađe mir. Od tog dana pa nadalje monasi su se prema lutki odnosili sa ljubaznošću i poštovanjem. Oko nje su zapalili sveće, šišali je, kupali je, prali joj odeću. Zauzvrat, lutka kao da se smirila, a čudne pojave su postajale sve ređe. Godine su prolazile i mnogi monasi su ostareli i osjedjeli, ali je ukleta lutka ostala. Nove generacije monaha su dolazile i odlazile, ali su svi naučili da prihvate lutku i poštuju njeno prisustvo i činilo se da je njena moć iz godine u godinu postajala sve veća. Tako je ukleta lutka postala negovani deo manastira, simbol misterija univerzuma koje se nikada nisu mogle do kraja razumeti, ali se uvek moraju poštovati. Okiku se nalazi u mestu Iwamazawi, u Manenji hramu gdje i do dan danas monasi se brinu o njoj kao od prvog dana. Da li je zaista njena duša ostala zarobljena u lutki ne želeći da se oprosti od ovog svijeta, ili je možda ipak lutka bila posednuta pre nego što je dospjela u ruke ove nevine devojčice, gdje demon koji se u njoj nalazi koristi lutku kako bi terorisao naš svijet. Voleo bih da čujem vaše mišljenje u vezi cijele ove priče. Da li vi verujete da neka nadprirodna sila može posjednuti neki predmet, kao što je lutka? Vaše komentare ostavite u komentar sekciji ispod. To bi bilo sve u današnjoj epizodi. Hvala vam puno na gledanju i ako vam se svidjela ova priča, ne zaboravite da je lajkujete i da se pretplatite na moj kanal ako volite misteriozne, jezive, bizarne i paranormalne priče. A mi se vidimo ubrzo. Veliki pozdrav za vas!